Ukhetho luqhutshwe kuhle izolo. Sivule ngesikhathi ngo-7 o'clock. Sasebenza ilanga lonke saze sazavala ngo-7. Ngingathi ngamafitshane luhambe kahle. Okay. Sinanzelele kwezinye indawo ukuthi bekusiba labantu kade beswela amabizo abo kuma voters roll. Ngabe kubangelwe kuyini lokho? Ukuswelakala kwabantu ukuthi kaba appeal ku voters roll kule ndlela ezithize. Kwesinye isikhathi umuntu uyabe engarejistanga. Ikakhulu yiyo indaba eyisiqokoqela ukungaregisti. Omunye babanye siyananzelela ukuthi babe misdirected, asho ukuthi baswelakele sibili. Uyabe ebuye ku polling station engaso yakhe, engazange athathe ithuba kumbe ngithi i-benefit yokuthi khona sa-publisha ama-polling stations ethu, safaka i-voters roll ngaphandle kwe-polling station enye nenye. So omunye umuntu ungena lapha angafanelanga aye khona, ngaphi khona, ahle acabanga ukuthi yena kakho ahambe. Kodwa iqiniso ngelokuthi nje uyabe efuna ukuthi siba redirect, abaningi kakhulu esaba redirectayo. Kuyenzeka yini na ukuthi ibizo liphongo unyamalala nje u-voters roll? Ngoba sibona ngukhansela umaphala sithi kayenelisanga ukuvota ngenxa yokuthi ibizo lakho liswele. Leyo angeke ngiyiphendule ngoba angila iqiniso lakhona lokuthi ubevele ekhona kumbe engekho. Nxa yena ekhuluma kanjalo, yebo lingamufuna ukumlalela nxa lifuna ukumlalela, but thina ngapha sazi ukuthi umuntu ongekhoyo uyabe engarejistanga, ibizo aliziphumisi, angeke liphonge ukuziphumela. Sikhangela khona lamhlanje kuyini okwenzakalayo? Namhla sikuma stages ama-collation ama-results. Aqalele last night ema-polling station, aye emawadini, khathesi ngobunengi sebekhona kuma-constituency election officers, constituency election command center rather. Okay. So uZulu angakhangelela nini ama-results njalo kuyini elikhuthaza uZulu? Ama-results siyawaphumisa ku-stage zona ezisikhuluma ngazo ewadini ku-constituency la ku-National Command Center. But ku-National Command Center into esifanele siyinanzelele ngumthetho esilawo elizweni ukuthi sithatha up to 5 days silokhu sihlanganisa abantu kabamelele babe lokuthula lokubekezela ukuthi ama-results aphunyiswe yiZEC njengoba kufanele. Njalo akula omunye umuntu ofanele ukuthi abe nguye ozakhuluma ngokuthi ama-results ame kanje nxa kungayisiyo ZEC.